أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية العبدان والشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. Touba missiribah ambao bela jilenfo ambe ala tanon ka barka da ka neman kisini Allah subhanahu wa ta'ala bola ko ce ala kira ka naka somona ka sahaba be no temena ka boyna foli be katara au bela jilema mo be sitin sanfe ce muso demseni mo korba amba bela jilenfo qur'ana karamogo hadisa karamogo fiqh karamogo tawhid karamogo question bla bagaw ajabi bagaw amba bela jilenfo dante foli mina ant lina hera la ala kan shi hera la ala ka sababu nyama latiga ambe befo ka biro ko nam mo fo ka city membre bela jilenfo mo be lameni ke Touba missiribah city sanfe ani walanda no me boli kata city o city sanfe anga foli be katara au bela jilima ambe duwaw nyini awye ka duwaw ke aw fanay ame duwaw nyina we ka duwaw ke aw fana yamba fo Allah subhanahu wa ta'ala ka yafa bela jilima akan ka junubu be yafa aka hinana ka makoto ka anga hamina ko bela jilen dla anga jin hami ani anga lahara hami alaka bela jilen no ya kasba nyima latiga anye no temena ka boyeno amina do anga wala anda konnana wala anda minye فقه ولا عندي كتابو بمنبولو الخلاصة الفقهية ولا عندي من بنبولو فقه كوننا ويسالجي الشرطوي أنكمنا سالجي فرداوكا أنيا سنة فوكا كانوا ما فيهم فوكا كونيا فيهم فو أني يورو جمين دي لا سالجي كانوا يالندو أنيولو بي فوكا تمي بي أمنا كما سالجي شرطو ديكا ya famia salijiti nyamunko na fura sharti fladi ila kam قسم تنقسم الشروط الوضوء وما هي ako tlanyero jolde do ni saliji shartu be tlankatara oma ani jumeni do alimna tlankatara tlanyero sabama me bakruba yala tlanyero fladi do منيكي با ولا أبتافو سبلا للوضوء شروط تنقسم إلى 3 أقسام أكو شرطي سبادي بي سالجي نابت لنكتر أمة أفلو شروط صحة saliji sahalinya shartu okoro jonde ka salji nyana jonde tamai o ye salji sahaliya nye salji takoy me anyena wa manye okumana sharti mimbato ki abe donki ka salji nyena o ye follow wama hiya tatawaqqafu alayhi sihatul wudu'i ani salji nyani bi jofe minka ni yake kichogo minna abe donko ika salji nyana na makete amanye aflana wa shurutu wujubi salji wajibiya yani salji bi wajibiya jonindeka salji ti wajibiya joninka wa hiya ma yatawaqqafu alayhi wujubu al-wudu kodi yemaye mami abe wajibiya atigila moka akasaljita asharti sabana wa shurutu sihhati wa wujubin saliji sahalinya sharti ani awajibiniya sharti dobeyeno obe gulon saliji sahalinya la ani awajibi bela jelena wa hiya ma kodi fenye tatawaqqafu alayhi sihhatu alwudu'i wa wujubihi kodi chogoyami saliji nyani biju aka ani awajibiniya be okumana amina nunu sabadi wala ambe ala delife muna ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka dina infam ya chogo nyumandi ambe la jelema kamu hiya shurutu sihhatihi wa ma hiya ako kumana
salji sahalenya sharto parce anya ila salji sale jonde ka salji nyana jon tamanye o kuma na ka fu ka salji nyana sharti jolde be ola ani jume ndendo o kuma na amena kuma o de ka sisano salji sahalenya sharti folo al islam ako ajabu sabai folo mo saba de be do choya saba de be no ulu tigila mo de ka salji kan ni te ola iga salji mai a folo al islam o islam ya folo islam de ka salji binya ni kafire salji ta ayi amba foko ka salji mai fala yasihu min kafirin salji tinya kamin kafir la hal na yata atinya okoro ama fenke wala yakhtassu hadha ash-shartu biwujub bilwudu'i akoni sharti min fleni ninti keren saljiye bali huwa shartun fi jami'i al-ibadat kafo islamiyani kafiriya ko te sharti salji kelengede okoni bi sharti bato bela jelende bato ni islamiya ya nyefo akambe islamiya udema min te islamiya folo ay hal ni yake atinya okoro na folo be kafiri bolo aya jakabo atinya parce que islamete kafiri salji takasali atinya parce que islamete kafiri akan na folo bokata hijula amba fo atara tursi miya de la mata hijula o te hijuye fa ka ke islamete folo wal makafiri asunna amba fo ay sunte atlena ko de la wal makafiri kafka bi janaba ko amba fo ay ndi janaba ko e akoradi hadna ya sura ya kila fo islamo ba ke chogoni minna kangani sirika faraka ay atimine fo akake islamé de folo kumana min choya min fleni nimbe keren ninti keren salji wala nimbe bato bela jelende ka islamiya koni min taharatin kamin saniyalila wa salatin ani salila wa zakatin ani jakala wa sawmin ani sunna wa hajjun ani hijula nimbela jili islamé de ko fora folo saliji sahalenya sharti flana wa adamu lihaili min wusuli lima'i lili basharati na'am ko akasoro chema fendo teyeno mimbe ke saliji ni igoloche no sur laika ba ikasalji se kasaha ebe kasalji tasisano verni dalimbe isengonuna o verni o de fle isengoni ni jiche o salji se kasaha walima soni do dalimbe isoni sanfe ebe kasalji ta o manajala indeka ati wasa ikasalji se kasaha o choya kelendo Messi bi kungolo la aywa o Messi bi kaddo ini salji kungolo sini jiche o tsaka ke salji sahalenye kundigi gari asirilendo kungolo shila ka gerente ale ni Messi ka kiri bela jele kelenye no sirla kungolo la ka ja fo kungolo shireti ya a Messi bolo walma gari bolo jiti seka kungolo soro choko ya shila ka ninto enno aywa ati wasa walma sapodo de dlanembe ka do e kungolo la obe e kungolo sini salji che iga salji seka saha ante ka kuma meshi dagaliana dagambaliya ka de ayi ambe ka kuma asalji ko de kan folo o chokola kelendo e mogo mi biki debi bolo la isoni na isienna obe ka do isieni jiche ati wasa ya famia wa o chokola kelendo fana fengofe no bi do farsogo ni jiche ni atanke obe yenno fiko boyenno sino ni salji ta o chokola la ika salji se ka saha ya famia ina fo buji de norlembala walma tulu de norolembe isenna tulu hal ne jibo isen kan atiseka sen soro ya famia asimpilembe isenna okumana o chego ya kelendo fana iye fendo ke inyeshila ya famia o bana mini nembe inyeshila atinya ya famia bo femfe o nyogona isa hal nasro bagan bode do idirela la annobi senna parce que ba so dobe no ni be saljita utu fari fese kosobe
idun kan ka laje kini jalaw ni dumuni to jala minu norlembe iseuna isun feuna ni bi yoro ko fen norlemba la ki soni ke ka bela jelen woro ka boala akera shiman no de yo akera bogon no de yo akera daban no de yo akera fengo fen no e ni okoni be iseni jiche iga salji se ka sahade iba boyende fen fe be farso la sa ya famia okmana ika bela jelen wuli ka bo ila ka se ka salji nyuman soro ya rabbi ambe ala dili ala ka dina en famia chogo nyumandi an kelen bela jelen ma okmana asabana salji sahalinya shartu sabana salji sahalinya sharti sabana wa adamu li munafi lili wudui aka soro ko salji genfe aka soro ontanya lendo ya famia salji genfe jumenye femi bi salji chie ebo la hala ya konnana ibe ka saljita fala yasihu hada khuruj al hadath ibe ka saljita isigine be kabine dala ibe ka saljita o sika ke salji sahalinye ibe ka saljita ibe ka finye bla innofe o sika ke salji sahalinye ka soro banatila de ibe ka saljita ibe ka nyengene ke innofe ka soro banatila o sika ke salji sahalinye ibe ka saljita ibi chogoya membe salji kin misali yala ebe salji tala isigile be muso kerefe ino be bolo be nyogon bolo ni salji kin fendo ka keni damu ye salji se ka saha o chogo kele do fana au ka haketo ibe ka salji ta iche ya bi tege konnana o se ka sake salji sahalenye o kuma fenfe salji kin fenye sa ebe salji tali konnana ebe ka o fen masna ke tuguni ni se ka ke salji sahalenye okmana nindi saliji sahalenya sharti sabai ala kambe aswabama kam hiya shurutu liwujubi wa ma hiya okmana saliji yerebi wajibiya ni sharti jumende ani jumende do ani joli yeredi do fana arba'atun wa manani saliji wajibiya moka wal manani deka afolo dukhuli waqti salati misali waqti donna kasro salji tila salji tali wajibi ika atanki sali waqti teyno salji tali ti wajibi ika nde ne bora ka sali fana sali sisa nga salji tiena ateken ka wajibi ka fo nga salji kurata o dongo anye minu fo o de salji kanu yalendo yoro mine ka saljita awo yano salji ti wajibi ka me kanu lendo ika saljita kabla o chogoya kelendo sali wakati banna sisa sali wakati were ma se folo salji taliti wajibe ika fala yajibu liwudu qabla dukhuli alwaqti ako salji taliti ke wajibi ika ko wakati doni yede ni wakati donade abe wajibiya aflana albulughu ode balighu yayi demseni salji taliti wajibiya ka fala yajibu ala sabiyi demseni salji talti wajibiya ka faka balighu yade hal ni sal wakati donna nga ebe demseni ala ay salji ti wajibiya ika ya famia salji talti wajibiye demseni ka asabana wal qudratu si ala al wudu saljika akasur iyele bisaka saljita folo fala yajibu ala ajizin salji taliti wajibiya dese bagatoka ka maridin ina kal marad ina fo bana bagato na'am kal marid ina fo bana bagato wala ala naqid lima'i faqid lima'i ate wajibiya jinta nya mo fana kay mo me jita bolo okuma ni be bana de la jiti bolo walma jibe bolo ko me mangene ntese ka saljita okuma na saljita aliti wajibiya otigila moka aw faqid lima walma jite bolo okuma na saljita aliti wajibiya o fanaka fal muradu bil qadiri ako kafo ibc ngase jumenye هو الواجد للماء الذي لا يضره استعماله وكما سيني جمعي سيني دي مامي أبجي سولا
abetla abseka salji ta ka ji bara nyogonya ka so tora fo itala okmana ni salji masalan jibe mbulu me ne mangene ni salji ta bena do faranga banaka salji bina ka boti la moka walma banate na koy ni nyata sita bina bana kura de falena salji bina ka boti la moka walma bana bena ni salji ta sabena to bana intina furake jona atena noya jona salji bina ka boti la moka fanaka aywa walma jibe mbulu membe ku yoro minna ni salji ta sisamno jimbe na takadisi ni minogo mina beke bara ndunte so yoro don salji bina ka boti la moka hali ni ayasoro ko wulude be farlaika walma bagane be farlaika ninna salji be ka bon ninga ninti la mo be la jelembe jatina fo dese bagato oluka hukumu e jumesa atayammum olbe tayammum de taksisa inshallah Allah subhanahu wa ta'ala ka dina yin fam ya chugo nyumandi ambela jelemma annanina wa husulu naqid min nawaqid al-udwi ani salji chiefendo kana ya famia fo salji chiefende kana masala salji bena sisa nye fitri sali safo masefolo salji chiefen foi mansoro atanke salji chiefen ma isoro fala yajibu ala li mutawaddi' allazi lam yantaqid wudu'uhu ako ati wajibiya mogo me salji bila kasro salji chiefen me isoro okuma saljiti wajibiya o fanaka okuma ni mogo nani ni saljiti wajibiya nunu saljibi wajibiya mogo minun ka o nunu de akasro sal wakati donna akasro ibaligo yalendo akasro sibiye ka saljita akasro aywa nani na okasro salji mimbira machi nunu sabatira doron okuma na salji talibe ke wajibi eka ala kambe asabama hukmana sharti min beyenno ni salji wajibiya ani antanya bela asahalinya bela jele min yosoro akonnana amena kuma ode kasisa sisano kamu hiya shurutu sihhatin wa liwujubin ma'an wa ma hiya akush salji sahalinya shartu ani awajibini ya shartu nyogofe ufla bela jilembe nyogofe o jumeni ani joldedo ofana we nani ndi afolo al aqlu hakili tigiya iti fatwe ikirnende hakili be yenno bo atanke hakili te yenno fala yajibu li'udu wala yasihu min jununi hala jununihi ako saliti wajibi ya fatoka wa hal na ya tayre fana atisaha hakilite yeno akira ne kirunde yo akira ne faade yo ya famia akira ishule nyere de don salijiti saha ola wa na ati wajibi ya kan fana yere ya famia aiba aflana al khulu min dhamm al hayd ko ode kallangulunya kabo haidi jolima ya famia mogomi akasoro iti haidi jolila wan nifasi akasoro iti bange joli fanana muso ngako ni ko ni bi nisbati lil mar'a ni woni muso de ka koye ni bidda me katara muso de ma fala yajibu wala yasihu min al haid aw nufasa'i ako saljiti wajibiya muso min billa dala saljiti wajibiya ka wal mamma min bi bangi jolla saljiti wajibiya ka wana ya tayre fana fude do ati wasa ya famia ohe asharti fulanain asharti sabana wa wujudu lima yakfi min al-ma'i mutlaqi salji bitani jifa sugu minye no e jilla blalenye aka soro o jilla blale min bi bulu abibo ya famia ni jiwe mbulu abse kam nseni mbulu ko katabla nyele labina desena o kuma na to moto e kata salti ayi nin to kote salji ati wasake fo aka so ji min bi bulu abi wasa
komi ji lablali ande laka kuma aleka kateme me amena aywa doni fo ala hakilna jigi kama ji lablali jumehe ode ji toko gwansambe fo min kuna ite ji ni fo siri nyogona ji aywa ani fo ite siri nyogona ji toko ni fo ite siri nyogona o jumehe kana fo ko dable ni ji sukaro ji ni ko dable ni ji sukaro ji o ji ni dable ni sirle nyogona zira ji ntomi ji mangoro ji buyaki ji aywa boisson ni bela jile nye fendo to ya ani ji sirle be nyogona o kuma ni ji kerate o ji tise ka salji tade o ji tise ka janaba ko de demseni nyengene ke nga finina walma sofen kera nga finina walma nyamanantan kera la walma juli kera la kacha o ji fasuku tise ka osani yade iba ko ka jena ayo ko mata saniya safune be ji minna o tise ka fini saniya de ya famia iyere dona nyengen konnana kati nyamanata ke ka fo kibi yere saniyani o ji fasuku ye safune kera la ati wasade andilla ka fo kateme abela jile hakilna jigide mo do be no dona nyengen kono betako iba soro orubi koli ke ni safne na koli de koli konnana iba soro safne kera ji bela jilinna o koli kelen konnana iba soro obi nyengene ke unno fe auka haketo walma obi nyamanata ke unno fe auka haketo nutlala jiwiri to olu bolu nyengen kono yi ubi tlaka o ji kelen de tatuni ku yere saniya nayi aywa ima saniya de ima saniya hal ni salji tanin kofe ni ji sanuma nye kata salite ama sahade parce que nyengene min bila ama boila ji bimbe nyini ka saljita o ji fasugu kelen de be nyini fana ki yere saniya nayi nyamananta keli kofe walma nyengene kelen kofe o ji de nyafo choko mina ji toko gwansambe fo minna nga ji si yorobi fo minna nkanto mare o ji sanumai masala ka fo kolonji sanji nezi una nyogona oluka sani ko ji akasanu ya famia bon mankutu sababe jila nolu yele mana ka ba ji se ka sharia ka barake bli masala ji nye yele mana waya kloruye walma ji dia elemana walma ji kasa elemana muso afle babi minke fiyo konnana salgi seka tana ji ede abe ji kasa elema nyamana ta seka kena ede ki ede saniya nyamana ta ko fenai nyengene kele on ko fese ki ede saniya na ede mazi bolila wadiyu bolila ona nyogona femfe na tinya seka sali seka kena bato seka kenai amanka ika wo ji fasuwe ki ede saniya ji simple ori beke ka mo saniya ji simple ori beke ki saniya bula kera law safne kera law gomi kera law aywa nyo yerege ji nyo yerege inafo sa mubi moni dla nyo mugu kera la zira mugu kera la na mugu kera la sumbala kera la fengo feno fenfasuye na kera jila abe ji ka saniya bosala ipse ka o ji fasugu ke ka lada ubara ipse ka ke ka miniji ka sukuro kala ka mi walma na kera datu de saka ken naji akera sumbala saka ken naji akera naji ne saka ke dovere amma sharia ka barau aseko du kede ika sali debe nyengene kera ka uji fasku se ka saniya ika sali fini nyengene kera la walma nyamananta kera la walma juli kera la uji fasku se ka saniya yele taran nyengen konnana iseki yele saniya nai akera safune yo akera bula yo akera gomi yo akera una nyogona akera jila aseka sharia ka barake okwa nibido nyengen konnana katiku ti sale fa ino fe ka donai nibe fe ka saljita yenno ni ala yake ni kora koli kofe walma koli kono na nyengene borila isonzorle nyengene borila okuma oji mimbe ti sale kono ka sanu bi ile saniani oye suno pala mimbi buru walma be ka kofe minna safne kera minna oseki saniya de ala ka dina infam ya choko nyumandi ambela jilima okuma na oji fasuwi jimin ka sanu ode beke ka janaba ko ode beke ka lada joli ko ode beke ka bange joli ko ode beke ka salijita itali nyen ko ode beke ki saniya so fen ke ka sali debe na ka sali fini na ifar kolo la ode beke ka saniya ni jiwere ke ka nunu saniya ka soro amake ji nyuma e ji sanuma e fendo nyagamira jila ayi e ka salijit se ka sahade e ka janaba ko se ka sahade ala kambi swabama
فلا يجب ولا يصح من واجد ماء قليل لا يكفيه ako ati wasa ke maaye maami ji min bi bulu ati wasa e ka salji se ka nyade iye ji soro nyen sunfen dode ko amato ko ati wasa fo ji ka soro min bi bodi ni jiti budoro ika kiri bitata ya mamdela aka soro ji lablale ji nyuma obi bolo abi bofana annanina wa adamu nawmi wal ghaflati ani akake sunogon tanyaye ani nyina ebe ka salji de hakili re tala ere ibe sunogon be salji tala wal ma nyina nendo ebe ka salji ta fala yasihu ala naimin salji tinya ati wajibiya sunogo batoka wala ghafilin wal man nyina mbaga ati wajibiya ika wala yasihu minhuma wanu ya tayre fana ati wasake li adami niyyati paske nganiyati mas nogole osaka nganiyata mami nyina nendo osaka nganiyata iz la niyyata linnaimin paske nganiyate sunogo bagatui wala ghafilin wa nganiyatate ma nyina nen fanayi aw hala nawmin al-ghafla wal baybil la alamin kono sunogo ani nyina la hala hukmana ninde kunye saliji shartuye aywa ambe duwaw nyina obulo ka duwaw ki awye la nyiniti foye fo alaka dina inga fam ya awbolo ya rabbi alaka fam ya chuko nyumandi ambela jelema tuwa missiribah mo amba bela jelen fo dante foli mina wala nan me bolo kata sito site sanfe azansi majura amba bela jelen fo dante foli mina okmana ambe wala dan nun kunce anno ni ala yesigi were yira anna insha Allah aw na dinke na ko kalande Ahmad Tanba Sylla Touba majura ambe taga nawaqidul wudu'i wala dan be bolo kata sito site sanfe anga foli be katara bela jelen ma anga dobe aw fanay amba profiter ya radio majura mo ka ufo agence majura mo ka ufo okma alaka dina infam ya chogo nyumandi an kelen be la jelema alaka haminan ko nogoya alaka nga batu kele o mine ambe salatu minum bola alaka o mine jamana ka gele alaka nogoya ke alaka hera ke ambe la jelenye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.